Sige. Pila ka adlaw ang usa ka semana? Ito, unsa man siya? Atong paano na ipon? Usa, duha, tulo, opat, lima, unom, pito. Ato kanunganlan. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Bernis, Sabado. Tingog ka na. Okay. Ato katahon be. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Bernis, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Bernis, Sabado. Ato inilisod. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, very good, no? Mano siya ang usa ka semana. Pito ka adlaw, no? Sige. Isang tanan magandang maayon kita magsulat. Papel, lapis, kuhaan, aron kita mag-andam, sa pagsulat. Papel kayon, kuhaan, aron kita mag-andam, sa pag-color, Okay, very good. Sit down ta.